thobela, ke a le dumedisha, ke a le tsamisha, ke a le lotjha, ke re moshate. Ke a le amogela mo lenaneong la rona la semoya ka Dr. Magabo Ramabulana. Le kgone ke rata re bolele ka ditsela tse leng gore re ka šomiša letswele la kgorof, letswele la maswikana le la re a le bona, e le ge re ke tšhireletša. Re ke tšhireletša ka re ga meleko ye le gore e tliša mo go rena, e tliša ke bona bathakati, batho ba go seleka, batho ba go loya. Re ke tšhireletša ka re ga dilo tša tshwana le tše re bitša re ke di-curse, di-hexes le tšona di-negative energies. Ke tlo ba le di-video tše re ke tlo bolela kudu ka di-curse, di-hexes, ke tlo ba le video tše re ke tlo bolela ka tšona kudu ka di-negative energies. O le kgone tswana ga re bolela ka negative energies, re bolela ka di-energy tša mohuta mang. Negative energy di affecta jwang bophelo ba gago, di-negative energies di affecta jwang tšhelete ya gago. Okay, le se ke la fela pele le gateng, le se ke la fela pele. Okay, pele re thoma ke tlo kgopela gore ge le ra so subscribe o subscribe le kgone le o rate page ya ka yeki, o hite notification bell o e gotle gore ka metlha ke upload di-video o kgone go tseba, o kgone go kwa rona go tshware taba tše di feng. Ke tlo kgopela gape gore video ke ya ka go e ratile o e share le ba bang ba ile gore wa tswa ba ka e thabela ba go re ba gago jale le jalo. Okay, ntle le go senya sebaka a re thomeng. Topic ye ke go ke tšhireletša ka letswele la kgorof. Okay. And then mo ke ngwale tsela tše 9 tše le go ka ke tšhireletša ka tšona ka lona letswele ke la kgorof gorena o ka dirang wa dirang e le go ke tšhireletša ka lona letswele ke la kgorof. Ya mathomo o ka koropa ka lona. Se o tlo go se dira ke gore o tšea pakete ya gago ya go koropela. Ke a tseba gore ka metlha re koropa re tšhela dilwana tša go cleaner tša go dira ka motlong go kgebose tša go tloša di-germs ka mokana ga tšona le tša tshwana le di-handy andy di-domestos jalo le jalo. So o bolokile o ka koropa ka dilo tšeoe mara at least ga tenyana mo bekeng ore ga bedinyana mo bekeng o seke wa di tšhela. Se o tlo go se dira gore o tšea pakete ya gago wa tšhela metsi, pakete ya go ya koropela wa tšhela metsi wa fetša wa tšea malepola mabedi a lona letswele ke la kgorof goba o ka loganyana ka seatla sa gago goba half ya komiki wa e tšea wa tšhela ka mola gare ga metsi a le gomme wa khuduba gore letswele la le kgone go dissolva go phatlalala le kgone go mixana le lona metsi a le. Go fetša o thoma o koropa ka ntlong ya gago o ka koropa ntlo ka mokana ga yona room ka mokana ga tšona wa tšama ntse koropa go dira sowe o gare o tloša meleko ka mokana yona e le gore e ka ba e rometše ke batho ba e le gore ba o išetša dilo tše dimpe and ebile o ka ba ebile o tloša le tšona di-negative energy tše e le gore re ka ba re tlile re tšo di tšea kwa di-strateng kua goba meberekong goba mo ditoropo re be rile gona goba gana mola dipankeng mo re be gore le gona re kopa le negative energy tše dintšhi tše e le gore re tlile le tšona ka mo gae tše le gore di affecta maphelo a rena ka mo gae di affecta le ditšhelete tša rena. Ka ke setse ke boletše ka re ke tlatla ke le botša kudu ka di-negative energy. Okay, ntho o tlo e dirang wa koropa ntlo gago ka mokana yona ka ona metsi ale le ditupu tša gago ka mokana ga tšona wa fetša go fetša go koropa then o tša metsi ale o ka tšhela ka mo gare ga drain a sepela le drain goba mohlho mongwe o ka nna wa tšea wa no a gaša ka mo jarateng akere and then se seng gape se o ka se dirang godimo ga mowe go se tšo tswa re motse wa gago ga wa thegiwa wa re go fetša koropa ka mora ntlo eo ya gago ka moka wa rumi engwe le engwe ka moka ka mo ntlong ka mokhing mo dikhoneng tša yona wa bea matswae a mararo 3 drops matswae a mararo wa tšea thorana tšela tše tharo tša lona letswaele la kgorofo wa tšea 3 wa bea mo dikhonaneng tša rumi engwe le engwe gomme o tlo di lesa matswae a le gana mola dikhonaneng mara wa bea mo e le gore motho ga a se tša tsena a ka se kgone go bona selo gomme wa re ka letšatši la bo 7 wa tloša wa tšhela ka toilete wa flusha sepela le toilet gomme wa buša wa koropa gape ka tswele la gago le la kgorofo yeo ka e dira kudu ge e le gore motse wa se o thekgiwe go bea tšona dithorana tšeo mara ge motse wa o thekgilwe o tlo no koropa fela gomme letswaele leo a go botlhokwa gore o le beye mara go e kwa pele e re le bea o ka nna wa le bea mohlomong ka mokgwele mangelo a gago ba rata gore o ke tšhireletša goba mohlomong ba bona gore go na le ntho ngwe ka molapeng ka mo e le gore ga e gabotse and e dira gore maphelo a lena a tlhakatlhakane go be le dikgagano dintwa jwale le jwalo. Okay, ke number 1 and then go ntse koropa jwale ka yona letswele la kgorofo tšea paketenyane ngwe wa gape ye le gore o tlo tšhela metsinyana mannyane wa tšhela letswanyane le lennyane la kgorofo this time o ka no tšhela 1 teaspoon goba 1 spoon fela wa elesa le yone ya dissolva le metsi ya tlhakana le metsi wa tšea sekoropo sa gago goba lešela la gago le le gore o phumula di-festerbank tša go ka lona wa le lokola kwa gare ga metsi wa le gamola gomme wa tšama o phumula di-festerbank tša gago
di-fenster bank di botlhokwa ba ga gešo ba thakati ka nako e ntšhi ge ba tsena gana mola mafastereng di-negative energy ge di tsena gana mola dibatana tša bona tše ba di romelang ge di tsena gana mola so go botlhokwa gore mafastere a gago at least ga teng mo bekeng or gabedi mo bekeng a phumule ka lona lešhela le le gore le thapišitšwe ka metsi a nago le letswai la kgorofo re na le o deliverle di-fenster bank o kgwetše bile re di kolomaka ga tee fela mo kgweding goba re no di betha fela ka feather duster ga e di selo nthowe okay point number 2 okay ke setse ke boletse ka bja di-corneng e be le point number 2 yaka and then point number 3 ga shaka lona ka mo jarateng okay go setse kudu o se tse gore motsa wa se thekgiwe go botlhokwa gore o fele o tša letswai la kgofo o gaša ka mo jarateng gaša gabedi goba gararo mo bekeng ka mo jarateng ya gago akere mara o gopole gore ka nako tše dingwe go setse o gašitše go ka kgwetša le gore bošego bo ga se o be le phoka ba ka masa a se o be le phoka a kere go phoka e ka wa phoka e tshwana jale ka nna gore senounyana so akere phoka e la ga iwa e dira ge e kopane letswai lela e ya o thepiša letswai lela go letswai le la tlhotlha la diang la dissolve gomme mola go sele motho le a ka tsena ka gago a ka se bone gore wena bo gašitše letswai mara ge e le gore a se o e phoka tšatši le uwe bošego bowe then ge batho ba tsena ba tlo no bona dithwarana tšela tša letswai then mana ba gago ba bona gore gore palele ko o tsena maabane bošego ke lona letswai leke re tla mmontšha ba tla go tlela ka lona ba le mixantšitše letlhare tša bona ba tla go bona le di senyega le go feta so ke tlo go botsa gore le ge o le šomiša letswai leking for kudu go thekga ka mo gae ka moke o se ka napa o le šomiša kore le go ka le šomiša mara o seke wa relaya go lona too much akere o ka le šomiša gane jalo sotlo o thekga motsa wa mara o bone gore o kokotša tšhelete o thekga motsa wa o ba gabotse o ka thekga motsa wa gago o tla bona kona o bapaletše ba thakati letšalapa la di tlo di sepela gabotse bana ba tlo bereka gabotse dikolong ba phasa gabotse ba kry-a mebereko ba tšwela pele ba tshwana le bana ba ka next door okay and then ge setse le gore ga o nyaka o le gaša a ke bolele ka ela o le gaša pele go le gaša o tlo le gaša go ya ka jara tsago ka mokgwa e sepelang ka gona kgona ka mokana tsona tša jara tsa wa gaša le mo jarateng ka moka wa ba re ge e le roofing ya go a ye godimo kudu wa ba wa fošelana mola godimo ga roofing ya gago godimo masenke ya gago e tlo o šireletša bathakati ba ka se tsene bošego bo ke a go botša le tlo no re bola botse ene ebile ka setse ke boletse ka re ga e nape e protector from bathakati fela e o protect gape le di-negative energy akere e protect gape le dilo tša tshwana le di-bad spirit bad spirit go tšere bolela ka spirit se e le gore motho a name botlhokofetše ga sa robala gabotse goba any other spirit re na le mehuta e mentšha di-spirit ke tlo le botša kudu ka di-spirit gona spirit re na le spirit tše di-so le tše di-so le tše di-so le tše di-so okay ka nako ngwe setse se nyaka gore batho ba bone gore wena o šomišitše letswai go gaša ka mo jareteng ya go thekga motse wa gago bošego bowe ntho o ka e dirang kore tšea pakete ya 20 liter o itšhele metsi ka mogare o tšee letswai le la maybe o ka tšea half a cup and then wa tšhela ka mogare kore half a cup to 1 cup wa tšhela ka mogare ga metsi la 20 liter and then wa tšea kota ntho ngwe o ka kgona go itša wa kgodiba metsi ale and then gore letswai lela le dissolve mola le dissolve letswai lela le tlhakane le metsi ale wa tšea sekotlolwana sa gago ba wa ntho e le ka bangwe o itshwere wa gaša ka yona ka mo jarateng goba tšea lefio la gago la mahlokwa wa le tšea lokela ka gare ga baketela and then wa gaša ka mo jarateng le ka montlong o ka fela o gaša ka lona gantši ke ya go gaša letswai o le gaša o le tlhakantšhe le metsi goba one o le gaša fela ka mo jarateng ke ntho e nyaka o dirwa e le bošego le sofišitše le tshwere ka bo 8 9 10 gana mowe ona mabotlho wa phetha ka mokgowe o tla bona le tlo no robala gabotse le ka se be le bothata yela o koropa yona ga e tshwenye o ka e dira nako nngwe le nngwe go sele okay point number 4 phumula koloi ya gago ka lona o sa tšea paketa gape ya gago ya o tlhatswa koloi wa tšhela metsi yana ka mogare wa tšea letšhina le la gago le la o phumula koloi wa le lokela kwa metsing la kwanyana metsi ale a o tlhakana le letswai wa le gamola then wa phumula koloi ya gago ka mogare gana mola dashboardeng ka mo mabating ka mogare ka mo ke mo mabating wa phumula le mola memeteng ya nela na go tšene le metsi la wa itša wa itlhatsa ka ona metsi ana a letswai wa fetša wa phara kwa terateng wa oma go ya oma mola metsi la wa gabotse o lokela kwa o gare o dirang o gare o protector koloi ya gago
lo ka kgotse le gore o nameditse motho le gore o tsena ka koloi ya gago a tshwere tja di tshwerego a dira ka swele e le ntho ya rona ka o isha koloi ya gago gore goba gore koloi e kry di-accident goba gore koloi ya gago motlho mongwe e phele ka o senyega motho o dilo tja ga di ke tja bereka mara ka ke setse ke boledi o seke wa di šomiša too much o fetiša tekanyo goba o seke wa rela go lona nako e telele ka re mafeletše o ne tla fetša le sa o berekele. Okay, and then le ka mola ntlo ka phumulanyana ka ona metsi a na le lešhela lene lela kudu maotwana la koloi ona wa no a tlhatswa ka metsi a na a letswai wa fetša wa lesa a oma gabotse and then wa tšhatšha polišha kwa maotwaneng a koloi gore koloi ya gago maotwana a koloi ya gago a phadime a be botsane e koloi ka maotwana a koloi ke bolela ka dithaere tša koloi. Okay, point number 5 tšhela ka gare ga beke ya gago goba ka gare ga spatšhe o setse tswa re o ya mo yang gona ntho o ka e dira maybe at least once a month o tšea thoronyana tšela tla letswai wa re ka re ga morabanyana o mongwe gana ka mara beke ya gago wa tšhelanyana di-drops tše mmalwa ka mowe goba ka ra spatšhe sa gago wa tšhela nakere go o dira seoe o protecta le yona tšhelete ya gago go e beile ka mowe o protecta from the negative energies nako ngwe motho o tla go wena a tla go kgopela tšhelete o ntšhagana mola wa mofa motho la o ya go bereka e meya kore a yo bereka tšhelete ela ka tšhelete la kaga e tswa ka re ga beke le gore go na le letswai ka mogare motho la ka senapa go kgona o tlo mo palela ka re tšhelete la gago e na le letswai mo go yona e na le protection mo go yona ene ebile e la go thuša letswai lela ka gore ge tšhelete ya go fela o imixa letswai lela le dira gore tšhelete ya gago e gole e tswale o attracte tšhelete o attracte le tše di botse ka re ga bophelo e tloša ka se tšekole ka re e tloša le tsona negative energies o ka kgotse le gore go ba di negative energy tše dintšhi ka raphelo ba gago di tla affecta tšhelete ya gago. Okay, point number 6 tšhela ka gare ga dieta tša gago goba ka ra mokotla wa seaparo se le gore o se apere go setse tswa re o ya go gongwe ene wa fila gore mola ke yang gona a go safe goba motlho mongwe o feta tseleng e le gore o no ba le letswalonyana goba le tšhogonyana la gore go na le nto ngwe mpe e ka diragala tša di-dropsnyana tša letswaeng goba le ka se letswaele la kgorofo this time one tša leng la rapeyang ka lona ka montlong o ka tšhela ka ra maswekisi ya gago apara maswekisi o apara dieta goba tšhela straight ka ra dieta tša gago ge le go apere dieta tša go tswalelega o tla bona o tlo no sepela gabotse ga ona nto mpe tla go diragalela goba ge le go apere kobo e le gore e na le mokotlanyana e na le moraba wa tšhelanyana kwa ra moraba ola and then šimola o fela o lokela matsogo ka ra ga moraba keng kudu go setse bona gore o ka re ga bothata goba o ka re go tlatla go diragala ntong ga o sebe botse o no fela o lokela letswai matsogo le gago ka re ga letswai ga moraba ela o ntse o le tshwara ka menwana ya gago go dira seo o gare wa ke tšhireletša kudu ka kgotse le gore o sepela tseleng e le gore o tšeletso tseleng e nngwe tsele le gore and ebile maybe ke bošego mo e le gore go ba le di-accident tše dintšhi mo tseleng ge koloi la gago e tlhatswe ka metsi la letswai and then le wena o bona le letswai mo ka re ga mmele wa gago a kere mo ka re ga dieta tšeo di apereng goba ka re ga jaseko goba jesi o e apereng o fela lokela menana gago ka kua wa ke protector from meleko from yona ntho ene e causa di-accident tšeo motlho mo go na le spoke mo pateng sona le gore se uša dikoloi tša batho ba bangwe then wena ntho o e drankeng wa ke protector. Number 7 tlhapa ka lona ga o yo tlhapa ka lona le gona ke tsela ke protector nka o botsa gore le ge o lona motho o swanetse o tiše mmele o tlhapišiwe mmele o tlhapiše sefifi o tišiwe mmele wa gago at least ge le go thuša ke ngaka gate mongwage ge le go thuša ka moprofeta at least kgwedi tše ngwe tše tharo goba kgwedi tše ngwe tše 6 kore every 3 months or every 6 months sepela ba ye go thuša ge le go thuša ka motho wa moprofeta motho o šomiša metsi goba matswaya goba tsona diwašo a kere ya ba nthela gore le go di šomiša dilo tšeo fela o tlhapa ka lona letswai lela at least ga teng mo bekeng tlhapa ka metsi a letswai o tlo no tlhapa botse ka metsi ao le sesepe wa fetša o tlhapa wa tšhola metsi la gago a le bo go šomiša sesepe wa tšokolotša sekotlolo sa gago wa tšhola metsi a maskono metsi ao a ka no tonya goba a ba low wa tšea letswai le la gago maybe o ka no tšea go tlolela kgona o tšhetše metsi a makakang ge ile a metsi a mantšhi gore a tla tšhela half a cup ge o tšhetše metsi a o ketekanela o ka tšhela malepela mabedi a letswai le la kgorofo and then o tlo tsena ka re ga metsi ale this time go tlhapa o sa šomiša sesepe ebile a o šomiše vaslapi o tla ba o šomiša matsogo a gago o thoma o tlhapa o tloga mo tlhogong go ya mola fase ene e re go tlhapa ka metsi a letswai o tlhape o rapela o kgopela o bitša modimo
mangilwe a gago le badimo ba gago ba go protect ka ra meleko ka moka meleko e sepele go tle le tse di botse ka ra ga bophelo. Okay, point number 8, o ka tshela ka re ga metsi wa nwa kudu go ka kgotse le gore a kere bošego le robetše bathakatši ba na tsela tše dintši tša go re jesha matšatši a le kgone ka mokgwa le technology ya bona e nabile ka gona ebile ba sa go bitša ba o invite gore o tle ba kgone go fa dijo tšela gore o je matšatši a le kgone ba kgona go jesha le mo ditorong wa go tsona phela o lora o ija ene go yo phafarega kore o kore ke nnete o ka re ke ja something gopola ke be ke tlholela motho mong ka ditaola then ke mo tlhalosetša gore wena wa ja bošego go robetše a bolela a re eng ke nnete o bile le poneo a re ene o dula ga phafarega o re ke ga ebile a etshwa dilo a kwa re ka re ke nnete kgala ejwa o re a etshwa dilo. So go setse bošego ka re robetša kgotsa o ba ditoro tšo tša go lora o ija too much immediately go phafarega ya ka kitchen ya o tše komiki o tšhele metsi ka mogare o tše letsweleng la rapeyang ka lona ka montlong o tšhele le lenyanenyana and then o hudube o nwe metsi a le gannyane e tla go thuša go setse o ka re o na le malanyana mala a ba le go loma tšea metsi a nao a letswae o nwe o tla bona mala la tla sepela. Okay, point number 9, o ka thoba maoto a gago ka lona goba mmele wa gago ka lona o setse o tlo thoba mmele wa gago ka lona a re thomeng ka maoto pele o tlo netša pakete ya 20 liter wa tšhela metsi wa tšhela letswaele la gago o ka bona na wena o lekala-kala jwang o tlo lekala go ya ka mokgwa le o tšhetše metsi ka gona metsi a ona santše a tonye akere wa fetša wa lokela akere go tlo dependa ga ile gore maoto a gago a thunya motlho mongwe o bo o jima bo kitima then ke di-muscles tšela ke tsona di dira gore maoto a gabe botlhoko a thunye ka boka la gore o bo o kitima mo o ka no šomiša metsi a go bela wa lesa a fola and then wa lokela metsi a ska fola kudu and then wa thoma o thoba maoto a la goba maoto a no thunya o ka dira sowe ka metsi a la go bela ale wa thoba maoto a gago o fetša wa thoba o tšhola metsi ale wa tšhela a o tonya jwale then wa tšhela letswae la gago then this time wa thoba ka ra metsi a go tonya kore o tla no a lesa for metsotso e 15 fela metsotso ana se ka feta 15 o sete alarm wa lokela maoto a gago kwa metsotso e 15 and then after metsotso e 15 wa ntšha maoto a la gago ene go ntšha maoto ale ga o tlo a phumula o tlo a lesa ona a oma ka bosona and then also to thoba mmele le gona o tlo dipena nako tse mokgotšile se wa tsoga goba mohlomong bo o rwele something kwa mmele mokokotlo le botlhoko kudu o peina mohlomong bile ke di-muscles akere goba bosoro ba la gabotse le gona o ka thoba mokokotlo gago ka metsi a go fiša goba mohlomongwe wa no tšhela metsi ana a o tonya wa ke tšhela ka metsi ale ke tsela tše 9 tše le gore ka šomiša letswae ka tšona ge nka ba di tše dingwe gape tše le gore di tla ntlela and then ke tlo dingwela fatshe then ke tla ke dira part 2 ya tsela tše le gore ka šomiša letswae la go la kgorofo ka gona e le tsela ya o ke tšhireletša ke a le leboga le se ke la lebala le nsupporta gore channel ya ka e kgone go gola ka o subscriber la like my page la hit the notification bell la share this video with your loved ones ke a le leboga a ebe mosegare mo botse thokoza.